Umurego wa Tivesto Murunzi nakutanjera wasiba kurunji eshaha nibiri zecuro kandi neshaha eyamakuru gita gacencwire erizoba nizoba ryo rwa katano ebiro 23 ebyo kwezi kukubanza umwaka gwe 2025 amakuru gacencwire akutakurundana rizoberi orukwijaga kusehonde Elias Rutugusa bitutaka kakurete irombo ijire reka mbanze nkoreke ebikure byija bwebembira Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Omugace ncwire kireki abasinjirwe batahirire ofisi y'ebyo bururu ngo bwabo bwibirwe nibenda bugarukwe mu omuryantonde. Wabayina evidence ashogenda okweyambisa amateeka legal procedures nagenda mu court. Aba independent basinjira karuru ka chairman na meya Omurhoyuma. I declare Isimu Reverend Mahanga ubwahatanari isobutunko mu China asinjira karuru ko bwa meya Omurfort Potro. Obushinguzi buno bumpikireho tubuli bwange nk'omuntu bushinguzi bw'abantu ba Fort Portal. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Ninyongera kutanjera omakuru gita gacencwire kandi urugakuseho nde Elias Rutugusa bamwe omubasinjirwa karuru batahirire office y'ebyo bururu omu district ya Ryantonde obwe barukweza kwetera nduru barukushabangwa karura kabo kagarukwemo. Amakuru nigoleka nkeni kakembo na Simon Simbwa nibahaya ndentebe yobwa kansara bwa town council aha district ngukonka electoral commission barangirira Simon Simbwa nko musinguzi ekikeni nabashajji beba hakanisa fuliro obulumi ebyakakiwuka ebyokulonda ekabanga koke nyinte kali independent kati nimukwebuusa who is independent ekabanga kakiwuka ebyokulonda tekali independent nina obulumi era sigenda kukomya wano era obusirangirira simanyi gundi yawangudde sinakiriza mpaka nga bannyonnyodde obululu badde bateekamu bwani era lwaki ahabingi niho bayihindura enzo kize cyanda batyo bakegaranjura mu ofisi ya mukuru w'ebyo bururu kwerwanaho zaidi ofisi ya gabro kwecho mu kuyasa samu yashitamika hari yambyatata bwo kujironda omuherezi akindagiraka ati yabutagura yamuhereza yakibyatera yahizi yakana yahiki sura katekate ngunda sokwa ida bana barabonka we abatara bukai abarukujunanwa nabo enshongezi bazigambaho bati Manyeti bakugwa rugara ubutara mu mashini kashi kuma register nawe yandikirwa ngo yagira ate yatera kashi mana atera uburi neja atera yaza kutera aija like ate ba scanninga karuke agenda atera scanninga karuka atera after kutera bagaruka mburu bascanninga ugara bagari kugira ngo otunga accountability ogara mu mashini wanaza kutera ubwe bwagaruka ebe byo nanti gukora ngo ataba mu staffing ebe bari yo complaining ngabo ibwa wadembo kukola claim yo najja bayagadde mu budde bona babayagaliddeko bwabayina evidence asologenda okweyambisa amateeka legal procedures nagenda mu court ebyo dembi muwe wa constitution muwe wa amateeka w'eggwanga nenga so far so good nze kubyenda byeko kunze ne kuba kansala abalabo tubadde twesimbye nabo ne ku
ife biranga chairman LC5 mu town cast tuwaddeyo kavuyo konna tuwaddeyo kubba konna situlabyeko kulwanagana konna ku station yonna titulabyeko muntu yena gwe bakutenga user popular titulabyeko muntu gwe bakutenga ngatikinga emirundi ebiri so tiwali kintu kyonna kibadde ku scene anyway ebaza balonzi ba town council kaliro bebale nnyo bebalire ddala bakoze iki bebampadde obuwanguzi buno bwentuuseeko enamba y'obururu erangirirwa ha bwakeni ni 310 leero Simon ni 1016 kandi okundi kutonzya twakushanga omugomborero ya kaliro eitwashanga abatura bari omu micenjano y'obushuma bw'akaruru mwita mama na mubiru wano muli antonde yefudde kafulu wa kalulu ye mubbi wa kalulu nambemu abaana be bakola mu kakiiko ka byakulonda abaana be abatemera paasi ne babawa emirimu mu kakiiko k'ebyokulonda era mutabaniwe akubye agenti waffe Mogani ayina ekirevu kyonna kya Musaka tasobola na kukisala obwa chairman LC5 hasinga Ali Semanda Moses n'obururo n'omutwaro gumwe kenda rwenda nshanju na mwenda kandi oguno wa NRM omugande makuru kuruga kiruhura okwizoba lyanyemu abazo nibwo babire barukuronda orabajwekere ahantebe ya katano arurengo rwa district na bakansara omushahaze kirone bwe habireho kurangira karuru eibabandiza ka bakansara abarukujwekera district kandi asimwe justice asingira karura ine oburure 1339 aro na ino mugisha oburure 2226 na natumanya Brenda osingire no bururu 1226 arukusinga Dora Jane oyihire yo bururu 1296 ahantebe ya katano kandi mudano mukago rutitebya agumize munayo kandi arukusinga no bururu emitwaro mukaga 1338 arukusinga Nicholas Kabuye otungiro bururu 1559 izoberi no kwesima kwinyi icyo kubanza okutabaze abantu bakirugura kugira ngo batero kwihorere kandi umurungi munonga kose harabamo bunduke na urango kunanyetse imbe nabo bakirize box na series umwazireba twabareka ikikorwa turi atagetemwe egen district itakwetege so nyenda kwamza abantu bakirugura ngo niza kubakorera abo kurigero wese byo banda niza kubakorera munonga kandi ekinguza kwamya this time ekinguza kukora munonga nyenda kwekoma akintu gukora amezi muri kigura Ndisande William na Paulo turiyamureba ahabwa TV West mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo n'amakuru Reverend Acintuwire Mahanga atenyi agarukiremo omubwame yabwororembo rwa Football Tro obuyarukiremo bwanyuma yo kusingwa karuru omwaka ogwe 2021 Mahango wabireho meya wo kubanza urembo Football asinjire bikonje bibere mu karuru akatirwa izoba ryanyimwa abazyo Declare Chintu Muhanga Wili declare Chintu Muhanga Wili who has obtained the largest number of votes. Ogwayireyo bururo mutwaro gumwe 18 kandi we Albert ahebwo wa NRM yijo mwanya gwa kabiri no bururo mutwaro gumwe 1999 kandi Sylvia Chunde omukazi w'enkobire yisimbire na watunjuro bururu verabera nabona obushinguzi buno bumpikireho tubuli bwange nk'omuntu bushinguzi bw'abantu ba Football bushinguzi bwa Ruhanga ningonza kushima abantu ba Football abemerire nanyewo nyo ninyewo abantu bamukama ziri imbabazi za Ruhanga konka ubwa nyuma yo kurangerwa kwa Mahanga agize ngo naza kutandikira huyakomere ogwagambira abanyamakuru ngo naza kutandikira hanguto okunyuruza urubuga Football hamwe no kureba ngo rwabo rwa buri muntu wena aba bayinemu n'aba batayinemu aba bakoto n'aba batayito runo rubuga rwaitu itwena tingenda kurombeka nyenka ntugenda kurombeka hamu mu ngudo mu byobiyonjo mu byenyegesha mu byobomezi za toro kuziteka on front line
kandi abasubuzi nibaija kugoboramu nibaija kuyambibwa emisoro ebebeire nibabarega haiguru sente zibeire nizibura mu kanso emirimo ebebeire nibatunda mu kanso yitu ya Footpatrol. Omugani makuru district ya Bushenyi yine bakansarana n'umwe kandi hari abi 16 bakarambatine cakanisa abasinjira karuru ko bwa kansaro mu district ya Bushenyi barandirirwa mu kire cya Bushesherizo bakando bwo muri Shaka Division Sauda na Mukasa no wasinjira karura rukusingo wa NRM Rebecca nitwaro mu cyo kusima abanyishaka Division ahaba ikibakora erizoba bakanterera akaruru kabo ombwinji kandi tukakahambura nandi ahapate ya independent chonka abantu abanyishaka Division bayereka gabo muri bogo mutano batera akaruke ishonga echo kureba ronka kanyamabare ntinga umwani kandi turere toke binji cya mutganzi ahinga toke no mwani kitwe hari umwani konka hari umuto bi ubwa fida road uzumunongo atoshanga accessibility za akuya nk'ibintu kumwani netoke atenguto ni atikiretera katareke bintu kaza hasi hariho bakansara bagarukira omukanso omurundi gwa kabiri kandi nabo baraganisa okutwara enshonga z'abataka omukanso obanomanya ebintu ebyokuza kukora obanomanya resolutions ezokustandinga obanomanya ko kwiha orubuto obanomanya kwiha ekizimbe cy'irwariro obanomanya ebibazi nibagireta ryari kandi obwekubetaraho niryari hati wareba for example nk'ekyaro ngomuruka gwa Kibazi gwine ebyobwiga byinje bikusinga yo mu district ya Bushenyi abo kubefeza no bagitimba konga wareba amizi g'abantu barukunywa barukoresa agarukurgomberombe byefeza warebe nguto zayo kandi obwe tongore bine mpatani ezo timbe fezeje mu contracts zabo no bagira ngo ibyo tongore dukore enguto akaruru k'entebe ya chairman w'entebe ya katano tukatirwa habwo kugira ngo kwasire bendera ya NRM Prosper twebaze akaraba mwatine cakanisa amakuru agagasha kwa Jonan Singwire na Abraham Muganzi mwe bana abanyamakuru bitu we speaker w'ururembo rwa Koyuma Edward Singoma kandi biratine ekigombe cye by'ubutegetsi asinjire mukama we O'Brien Kaboyo wa NRM omu karuru ko bwa meya oborembo orwa Koyuma omukarura karangirwa itumbi ry'ekirosha 10 orukutware byakaruro murembo rwa Hoima Obratamba yarangira Edward Singoma obiratine kibina cye by'obutegetsi arukusingo biraro mukama we Brian Kaboya bwa meya bw'urembo rwa Hoima Isingoma Edward atungira bururo mutwaro gumwe rukumirishanje na mwenda Brian Kaboyo yatungo bururo kenda 52 abandi ni Mustafa Kahuma obirari independent kandi atungira bururo 392 Rashid Tumusimo wa NUP atungira bururo 238 Wycliffe Tumusimo wa PFF obururo igani 17 Dan Kaijo independent jano bururo shanje na mukaga accordingly as a returning officer for Hoima City Electoral District and in accordance with Section 147 of the Local Government Act, Cap 138, I declare Isingoma Edward Boba kansara ba Hoima East Division abasingire ni Idimagezo wa NRM Mande Magret wa NRM hamuna tumuhise Anifa wa biratine cakanisa gwanyuma yo kusinga karuru Edward Singo maraganise kukora n'ubwesigwa nje kuba mwesigwa na mbere muri ibintu byanyu ibihasite tujye kubikwataneza n'ubwesigwa tubahereze service tujye kubatwara nk'abantu tubateka mekitinisa ombuhereze bwaitu bwona usharuri tujya kwikona mbere ukali utatina Hoima City ojya gikara mukurungi okoreme mirimo yawe kandi okurakurane
Hassan Takwano rukure by'akaruro mu district ya Hoima agarukire yarangira Uthman Mubarak Kadiro birayisimbira tine kigombe cy'obutegetsi nko musinguzi w'akaruro ka chairman wa district ya Hoima ari kusinga chairman wa NRM Muhumuza Savannah. As returning officer for Hoima Electoral District and in accordance with Section 147 of the Local Government Act, Chapter 138, I declare Mugisha Uthman Mubarak. Agaruka bayirikazibu mukimanya keruba kwa senguli kaniye waika motoka zange zona za mfield za banyani bange zona za mfield ni bazirukia ntaro za bazamani Damaskaho Kigorovia so akaruka bayika gumu kabere violence ya mani abayine biso abayine mihyo kira muno ubege nirukia nyeke nyini mbega attacked batimsimya kama Rwanda kurangu batimsimya kama Rwanda ngo abantu bahoyima tibahulirize okusisanga no kubayire mtu bahulirize okusisibara kubayiremu tibahulirize abakwenda kubatekereza bakurinchwa mu yabo kabati ba mugezi wanko kumubayiro ku mugambo mugezi wanko kutubayire kumwecha ageze abwapi alichapaso nekiteka NRM kandi rero ndimo guteka NRM Gashakwa Ambrose nwagaba katoto webare Ambrose nwagaba katoto murebi witu wa TV Sto Murunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacencwire konka naza kubanza mpomure ukace ningaruka namakuru agandi Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho enaku n'obusasa kuzika Reverend Bernard Mushabe bamuhera obujulizo mu Rushemba. Jesus, my Redeemer. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 36 Kurkubu
abujwire je turukwetaga no kugamba aba original garments barisire impinduko mu kujwara nibajweka abashija n'abojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks eziri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. Norono mwanya gw'obuhumuro oguruma businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nitwoburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amajenyi agaburikika oine business meeting reta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyokurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka Nembogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support, to convenience.
Welcome home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENCWIRE na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa AGACENCWIRE na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. AGACENCWIRE na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa AGACENCWIRE na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro rihanga ryona. AGACENCWIRE na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilomita 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare ryine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko mucyo n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences, computer training, agriculture na farming, bina stocked library na modern equipped science laboratories. Ebyemezana mbwenu bobembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwa munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe. Registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju mushanju 5 kinana nina 14 18 fear God and excel. Uruka yoko mbatuma bw'abashubuzi kandi twagumizamo na n'agacencwire ageshwekeki enkuyanja y'abantu rizuba bayeshuka akushendekerezo bire nakura ibyo bwegese ahabwa West Ankole Diocese Reverend Bernard Mushabe ubu abanyadini bahera ubujurizi. Ahitwa ichiromo ni Nyachabare kasano mu district ya Shema omaka gwa Reverend Bernard Mushabe twashangena ku obsasi hamwe no kucuramirwa katukuzaje umuntu bwo kuba dati akagukora atugise ibintu byinji icyo kubanza cyerendire ibyo no kutumanyisa mukama ekigambo cya mukama ishije abahanga kandi akatukuriza mukanisa kandi tujumwe barisi atukuriza mukanisa twakunda hanga kandi twamanya yatujise kundana yatujise kunda buri muntu wenda twetoriye kandi cyose nyenda kwibaza mami we bari munonga kujanja abadadi antipeti we bari kwemera na mami mukanaja abadadi mami daine mani mami akari mami ino wakuchumba cha konkatini zo bari abatari mu iraro tinizo bari araje mu iraro abandi bona bacirikaho wakasigaraho mami bari munonga bari kunda dadi omukazi weke Mushabe nagira ngo mushije we nko muntabira atarakwenda ndije umuntu okugirana kwa havweye hazana hamanya kandi nyowe ahinasigara nanye nimvamanya nabwa nyuma omukazi we yamusibye cyeshongoro ekibabire nabakunda mnonga Jesus my redeemer Bishop wa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomjuni yaheruka obusasi bw'ekika kya higuru arakugira ngo Reverend Bernard abiyariye mpaji Onkaro kushasha na nokushasha ngoka rokuferwa na nokuferwa my brother bishops, all the clergy, Reverend Bernard Mushabe Assasis. Okumanya ngo Bishop Johnson Twinomjuni yashasha yaragaza nizga kandi yasibura Reverend Bernard Muringo gutarwa burijo arukozese bigambo bitari bya burijo batakagarirwa hasi wahese bigere omurozo kutakarabize esenene stakaruhize ngo birkwetengwa byaza kwikaha we watahiro muje yawe yentura
tuberesita kamanyira bakagoye kefeza yawe kabere kucekorwa berweza yawe ruhake kwat kenyungu yawe yagire kwendekera hanshuro eziga yawe erahakekwe hendekera hizba nabwa nyuma ombe rwa Reverend Bernard rwatwarwa mu buturo bwagwo amakoraga gashwa kwa Michael atwakire webare Michael atwakira ngo n'amakuru g'ubusasi kandi mukama ombiri rwa Reverend Bernard umhumuzo mbusinje twaza omu district ya Ntungamo Samuel Muchunguzi rwa Kigoba niwasinjira karuru akubwa chairman bwa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi asinjira wabenanyurana na wumuguha John Kabeho kandi atunjire obucwe kama 51 na n'ubutonyezo kamwe mwenda harigana rero we John Kabeho yihayo obucwe ka 88 na n'ubutonyezo butano kamwe aharigana Omukarura karangirirwa mu district ya Ntungamo Samuel Muchunguzi rwa Kigoba Sarongo asingira bwa mukuru w'entebe ya katano n'oburore mitwaro 8 rwenda bushatu kandi ogwasingira wabire na hayana nawe John Kabeho Kigungu oyihire y'oburore mitwaro 8 benankaga na butano oburore 13 iganiye 13 okurugom polling station abronina zo mu district age bweto bugise rwa habundi bwanyuma yo kushanga burubwinje boro kucera batezi bakaroro omyanya ejo. This malpractice has been shared by the two contenders, right? Has been shared by the two contenders. Note that it's one, when I say shared, the two contenders, one has some more result, one has another. That's why I'm saying they have shared the malpractice. Chokubanza yimbaza kusimba abantu bantungamo bona aho bari abanterire akaruru nyamwinji kandi bakanyesiga bakangarura mu ntebe kandi garike nsime NRM okora ngwe kantamo gwesije nabaninye naganye nabapatere benshi rero kindi nsime abantu mwena aha bokuba agabe gatarumana ganje nkamucunguza Samu rwa Kigoba kore kagabe garya mana gabantu bantungamo Chunguzi nwatwira chairman wa district ya Ntungamo kandi hati asingira karoro ahabwa inshuro ya kabiri omugandi district yisingiro naye gisira hihanga ryona okutera karoro kaba kansara bito mukuru w'entebe ya katano ahabwa district age naba kansara na mukaga boba karabaho batine chakansa ekiresere hombaro muce gwabatezi bakaroro kurigira karora kategwirizoba kaba kansarazi man kansara akaraba man opposite cha personnel C5 yarabanamo an opposite oburoro butandikire kubarwa ahatare center shayibirize kiro aho Ian Godwin arabireho kuba kansara wisingiro town council Paulo Rahukayo atwire Chendins town council nabandi binji ahindu kugambira baheze kundangira ka district kansara with town council kandi watunga percent yanshanze na mwene no kucweka kaga na buna ninyenda kusimba buri muntu wenda wa NRM aho buri muntu yanageza kurwanira mwe tumebare kumutorana abasinjire baraganisa kureta hentunguka akiraka ni baraganisa abantu bisingiro abantu irimo gwesije kandi amarebere kunimbasa amyaka yaje ya district ahakwiza kubarwanira umuntu wahanzi na munonga abana abatwire bakubwa emirimo yabo abana batwire bakushoma ukasanga nka district tutakubona mirimo gasha kwa Elias Rutugusa na Rothon wamanya kare nyuma abazunanye sibiro mu district ya Ntungamo okureba okwa karuru kaba chairman bentebe ya katano kabaze kubana katerwa bo ba member hamwe na nenkunzi ezaci none sako
basha bwo kongera okugura emigabo hamwe na no kubika ekintu ekibari kugira ngo ekyo nikija okutungura sako yabo ebyagambwe rizoba mu rukiko rwo kwetebekanisiza urukiko ruhango n'ingashi kuri AGM urwayitabwamo amataji 28 kandi urwashitama ahitaje ya Elias Rutugusa mu district ya Rwampara. Omurukiko rwayitabwamo bamemba ku rwahitaje ryambara itaje rya Rugando hamwe na n'itaje rukuri rya Kinoni bamemba babanza kushomesebwa na mnonga ha mugasho yo gure mugabo mugasho neha yo gura shares ko gura shares oba mukama wasawa ngahato kutwabeta umurukiko kare no mpamvu yine shares umanye gutora memba orahani irigare turargaha ugenda ukoresha yazi sindikira messages mwena konkawa no mpamvu yine shares oruho irigare aho kuba n'otari memba wasaho nonorabaho ujye muyinguza ekirunje kindi kiri hari Kinoni Sako no kugira ngo bwahati za loni zabo zikende zibwa amagoba gazo tubanze tusimera hango kureba turi abo kuba n'umpamvu kargo 5% abatangina ni 5% twazowafo twazowasiri ultimately just 3.2 reducing 2.5 flat amagoba tigakuchendera reducing ironi yaba amagoba ngakumani gachendera mwendo enda kubatera aha 2.8 reducing omurukiko rubona bamemba bayanjurwe byo bwiga Kinoni Sako ine nano kwizerania korakorana ubwo n'ibintu gasako twicereza alifu y'abanyakwere kugira ngo ko kwata ikibugira mukama wawe niwogera ki utaba ukwatara kawe twabukenda kugira ngo president akatuyaho income tax ya umwaka electoral by URA so twagira ngo spare income tax sente tutakwintushasura income tax hati ibintu ebizakutiya ngombe byumisha ubusa kwetandika nigashobwe yimuka yabire evire igwira hansi ubumwe bw'imibura bari members bakabari bibiri kunka umwaka wa 2025 umwaka ukwire ije birashatu na kimwe ya December utubire tukoze ngo mwaka ugu bitwashika members ekubitando shanzabira na mukaka kandi ziri banga zo promoting atizanyu zakabagazanyu you cannot promote local content local economic content promoting the sako zanyu twagambaho na bamwe hari bamemba ba Kinoni Sako kandi bagera ubujurizi kiganyigo mu bintu bintu munonga aho bakorganiza kajya mu loan ese onkarone natungire ine bintu hango ebyamkweri kabasa kwataho sente zimwe ntabwo amatungo uko mucyara ubwiro bw'amazire mu Kinoni Sako ni bampa loan yanje nishashoraje kandi ine binyegiremo bantumwe mureke tutunga ubuhereza ahabo kuba woyine cyo kwenda gukora abantu twena tokayemarira ngo noje kushanga buri kimwe cyo sente zono zine Kinoni Sako ina mataji kakachinde muri Shema Rugazi yo murindije Rwampara mugarutse mu Rubare Kashari Rugando mu Rwampara district Mbaru mu Central Market hamwe na Kinoni hafite kuri mu Rwampara aha wa TV West Susan Charsima webare Susan Charsima nazagaruka mpomureho ningaruka n'amakuru aganda School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to see 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772
006 426 or 0703 069 869. Or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu bange tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Setmark, I love Setmark. Nituyeje Setmark, tushomaje Setmark, turaraje turebekaje Setmark. A school is good. Twine Setmark erikushangwa onkagate Karengo Chirhura district. Setmark erikushangwa Lyantondo Town Council akashozi chamiyonga. Netwakira beji abojona bishi kurugana sare kwika ahachamushaje. Setmark twebembezo kureberaje abana okuriya n'amagaraga bugona. Setmark ntwegesaje abana tushisaje abana on first grades. Setmark nutfayo aha michwe y'abana talents no kuskiringa abana. Setmark, smartness at Setmark. Obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Na hatu tukikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatu inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary ahambuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya Town Council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanyibura kuciraho zoro mushanju mukaga mushanju cyenda na mwenda 20 na mushanju cyenana na mushanju na zoro mushanju ina mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa Chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0 15 15 91 0 M.
Otwiro ine chetengo chokushoma obunansi hamwe n'obuzarisa Bugonji College of Nursing and Midwifery na yetawo wona abarikwenda kutandika kushoma obunansi hamwe n'obuzarisa kwija kwehandikisa ishomero Bugonji omuri Shema itendekere rikatanu kw'engumi 2017 kandi naryo kureberaho omu by'okushomesa abanansi hamwe n'abazarisa ab'omutindo gw'ensi yona aha rurengo rwa certificate hamwe na diploma nitwegesa abeegi bitu okutaha empinduka omu by'amagara kandi twine na za lab ez'okukoreramu practicals hamwe na library ez'omurembe otafiya rw'omugisha gw'okutunga omwanya gw'okushomera ahari Bugonji na College of Nursing and Midwifery kumanya ebirikukiraho tera not 2 not 9 3 Shuku Vocational School erikushangwa Shuku Town Council omuri Shema bakuretera obuhereza obw'ebyo bwegese bwa senior obw'omurembe manya birishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences na A-level kandi bine day hamwe na boarding nibaha bursaries abana bine talanta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi timu yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibasikira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje leta omwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 52 Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. kuruka yuko mu butumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru ageshwe keti Gilbert Rubihayo akiki obira kwatire NRM ebendera ayonzire yasinge ntebe yo bwa chairman bwa district ya Chenjejo abo mu rundu rwa kabiri kandi asinjire Bright John obira tine kibina cyebyo butegeje Rubihayo asinjire n'oburure mitware 5 kenda rushanshana kandi Bright John yayo burure mitware 3 rukume 218. Do declare Rubihayo Gilbert, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Chenjojo Electoral District as the chairman, Local Government Council 5. Rubihayo najara ngo kwereza abantu mazima n'uburinganiza nibyo beretire yasinga. Ngoza kusima abantu ba Chenjojo abo kumperezo bwesingwa omurundi gwa kabiri kuba district chairperson wanyu abo mwaka 2026 Ngoza kuraganiza hadi tugenda kumizamu n'emburakurana. Bakansara basinjire ku rw'amagombora hamwe na za town council nabo basimira baba batire mu bwesije. Intwaro umugisha ukusima abantu abanje abanyabirungo abwo rutaro abwo bumanzi kandi no kunteka mu bwesi ngo bakongera bakankuma nyimanya kibe kitanguhire kandi kubasa kubasima abwe cyumubase gukora nimbasima ko kumutera mu bwesi gwa kandi nimbaraganisa kujya mu kugenda mesho no kwatanisa no kora hamwe. Ngoza kusima abantu bangi bachenjuta unikaso mwebale okungonza mwebale buli kimu kione kimungolire kandi mwebale kumanyira ensonga eyike yetwira mtaunikaso yeitwenu. Omugani makuru akachika karukure by'obururo muri Kamwenje karanjoro sinjire ntebe ya mukuru wa katano kandi ntebe je sinjurwo bira kwatire NRM bendera Joseph Karunji. I declare Joseph Karunji, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Kamwenje Electoral District. I wish you success once again. Congratulations.
entebe jebire simbirweho mubangizi Unicent owa independent otunjuro bururo mutwaro gumwe 1318 hamwe na Joseph Karunjo wa NRM oyireho burure mutwaro mukaga 1993. Ndakusima Ruhanga kunyikiriza basa okurabaho sombwenu omukigambo eky'abantu bakwenda kuhulira chairman owahenda record basa okusinga ekisanja ekya kabiri omutongo kandi na percent eyahibu eya kinana newe kandi okusinga kwe icyo kutangaza abo kuba abo chairman obase gukora ibintu byo kutangaza mu Kamonyi district. 1 okuranga abebembezi bena abyo butegetsi abenyikereza na nabiye culture baba bamwe kuhaza mentaro mu district. Icya kabiri zihereza umuceka atari mana bimwe byo kwegese ebyamagara inguto ibiyone bitangwereje munonga abantu bireba omubururo bundo burangirirwe no bwaba kansara basinjire kujwecere byaro byabo aharengo rwa district. Amakoraga gashakwa Daniel Bingana na Anthony Atwine. Mwebare abanyamakuru bitu twagumiza mu namakuru abaramuzi bashabwo kuba bamazima babantu bakora imirimo yabo bitu kutari kubona abonesa abantu erizuba abaramuza barukurenga omuriga na 20 nubo babasa kubana bahebwa certificate zabo ezo kubiciriza okutandaka koze mishango mukoti aha mukoro agwaba aha Supreme Court muri Kampala kandi ogwaba gukurirwe acting Chief Registrar na Mono Pamela. Vice President wa Uganda Law Society Asima Anthony kando wajwechira President wa Uganda Law Society Isaac Asema Kade yashaba baramuzi obutaba babeyendeza bitu babanze bafeyo mnonga ahakwereza abantu. Law Council has already told you how they are a watchdog and you would not want to find yourself appearing before Law Council over ethical misconduct, because if it happens now, your career will die before it even leaves the garage. That will be the end of you, because it's the reputation you build. It will disorganize you completely. That's why amidst all that, it is very important, and you must uphold confidentiality, avoid conflict of interest, and honor your fiduciary obligations. Ubwanja yagira ngo bwahato mbaro gw'abaramuzi mu ihanga gwahika hari kashanju waje yajanisa no mbaro gw'abanyayuganda oguriya miliyoni 5 ekirukwereka ngo abaramuzi ndabacetagwa omwihanga. And because sometimes the opportunities present themselves, we end up forgetting. So the pressures are a lot, financial, political, and even personal. But my request is that your moral compass must remain fixed. That is the only way you can survive in this profession. Kandi bo bamwe mu baramuzi abakwasibwa certificate zabo baba bari munawo mikatambara byamugisha Moses n'abantu bagamba bamwe habi bari kwenda gukora. Tube baloya abamazima tuhindure okucengo ku abantu binji bine ngu baloya nibabiha binebshuba kugira byagamba na no kugira okundi nyowe nkomuntu na nebyo abantu bagamba nimba hamizangu hariyo baloya abamazima okureba ngo twaba baroya abaraletere abanyayuganda ko heru okugaruka kugira ubwese je muri za courts za Uganda ahabwo kuba nko kumutwire murebe bitwire nibo mu koti obumwe abaroya barihokwe abamwe nibetwazo umulingo gukuletera abantu bito bahwa mani kuyaje kushoma amateka nkamwikiriza ekira mwikirize nkareba ngo naija kutonganira abantu aba batarukubasa kumanya obugabe bwabo. Uganda ni imwe mu nsi zikine baroya bakimunonga ubwo bari ahabice 18 obutonyeza 8 aharigana wajajanisa n'amashoma gandi nkaga bashomesa n'abashaho gashoka Jime Muhumuza. Webare Jime Muhumuza nazagaruka mpumure ukacengaruke n'amakuru agebye mzana.
St Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bw'omutindo okurwa musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaji gwo kushomera mu kurunji nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti umushanje mukaga atano n'itano noti mwenda 13 ninga noti umushanje inamushanje noti itano 30 noti umushanje. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks, Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. St Michael High School Rugazi nishamere rurunji eryo mutindo kandi riri kwesimisa nishamere rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding nirya chira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninunji eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise mbuzi empunu kandi omubyemizano tino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey! Makobore High School Rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurunji ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibarisibwa kurunji ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero
ishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mkaga hatano ni 4 makumyana. Karo makura gebyemizano time ya SC Villa yaremwa umugisha go kuza ahamutego kimenza echa league yihanga echempakeza Uganda Premier League bwanyuma yo kusingwa babur na goli 2 aharyemwe omuzano gwazandwa acha echa 0 gole za bur zaterwa Alex Chitata hamwe na Nicholas Mwede kandi yo gole mwe ya Villa yaterwa Regan Mpande. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of and believe in the beautiful game. Alexis Xavier is welcomed back home for his very first off and get back into the fight. Ochora, long throw. Ochazo! Glorious from Alex Kitata. Fields, good pass from Rubanga Kene. Kakande. Still Jonah Kakande. Trying to drop one ball deep through the chance. Oh, what a save, the rebound, yes! It's the mixologist off the bench to the score City goals, and he mixes them here. Sports Club Villa back to cloud 9. Ball out, 18 minutes on the clock remaining to play for. Ngobi, Mwere, it's a dropping ball. Whoa! Nicolas Mwere! How did he do that? Boy, we have seen goals in the Star Times Uganda Premier League, but how did Nicolas Mwere score that? What a goal! Omakura ganda gebyemizano empaka eza Bungereza za English Premier League nazo nzijagarukamo okuhindizo birya nyincha kare na nemizano 5 kandi ejo erimo muzano gwa Manchester City erikuritana na Wolves. Manchester City nejo muzano gwa Wolves nyencha kare erukurwana kweshara h'ekisarani cyo kukora kubi aho bahereze mizano ebiri barukusingwa bwanyuma yo kuterwa timu ya Manchester United on Premier League na Bodo Glimt yabahingira ho Bruno Mugusha zinde zirukuzana nyencha kare Liverpool netayira Bournemouth kandi Mohamed Salah ariho kuzana muzano go bwanyuma yo kugaruka ku rugo mu mpakeza AFCON. Brighton ine Fulham, West Ham ne kwatana na Sunderland, Radio Tottenham ne barita na Burnley. Arsenal neija kuzana na Manchester United ahizoba Elias Sunday. Amakuru agacencuire abonho nagahendera kandi wabanaga kusya honda Elias Rutugusa nyoni nkwendezo kurara kurunje. Good
Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo uburumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior. Ekiri kuratako Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo uburumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior. Okumbereba nekushiwaho France Uganda ekitongore ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko Summit Gold Hotel nitho buraro bwo murembe buri kisenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi Kibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. Program Okumbereba Summit God Hotel Biharwe niyo hoteli iyo kubasa kurara omukasheshe w'imkawo tokahura obunyonyi byane binyonyi bya Uganda byona nebugamba kandi no manya gutari surrounded na norwari nabwecho abahinguzi imomwena abakurambura you can have a stopover room zabo ziriho breakfast kandi abakanda kuzokurya lunch ariyo buffet abo mwazi ariho mu rugo kwota. What are you talking about? Nabwecho God Summit is the answer. Embogo ekibakwete embogo bakagereza echo kunyocho izina akanonywa ohura wagira mano go gukora ohura nembogo nabwecho akacupa wahirwa wakatunga abo kabantu nubagirwanira ne siringi 10 Kiburara Girls School nishomero rukweje sabishiki kandi abishiki bo mugasho kandi hati ebya science bakabitamwa amani bine library bine laboratory bine very conducive atmosphere discipline eri higuru kandi baryaje Tena events abonu bobonko mu East Africa bine tent bakwasa gukora ukahura wabaje bakakora decoration kandi bakagaruka bakabyeretera bakabigarizayo. Yes, Fresh Uganda n'amashanyarazi gijoba agatarara nugo tukoze saha nabwecho tokareba ga studio yitu etakwaka nabwecho esomuziri yaho mutereyo babayambe obururu tubukawire mwana mukimanya kutwerezo obururu bwa president na ba MP haturiyo ntushuma twaza RC5 wachetegiza ariyo bururu baba meya obwowe ariyo bururu baba ataba abturionza kuterero bururu muri kimba gambe
abantu baterera ubururu bazo mu parliament president yazo mu state house hata aba turgon tuterera nubo bitu ije information kandi kwereza wota kujimanya nabo cyo mureke kwa moraro kaje ngo mutere president nahize kasi president naza kumanyata kankubuza president naza kumanyata ngo kashumba nibenda mizi president naza kumanyata ngo butenga nibenda mashanyarazi dembe sino kwara abase kuchimanya wahora nabo cyo imwe mureka ngo hata obwo bururu mwazo mwabutera mwatera abantu batyo bameya mbeno manyangu imo bworo mwabuterere kigombe yes musekutera ubururu abakano ubururu bwa president nabo mukatera 52% nabo mukatumuragireyo imo okutera karuru nyumweshi nyonkatangara kandi abatakutera bururu ntibamanya nimwe abakwetwara ngo mushomere nimani ikigambo tumukwenda kuzama line tumukwenda ko kuzoma line okarabaro nabantu baburijo hatima barigire Kampala mukijombyaro tumuratire karuru mwaza kunywa marwa mwaza kurambura za famu zanyu tumukwenda kutera karuru kandi kamba gambere imwe batakutera bururu habe byo kusisikara omuntu ainenti ibiri na no wenti 10 ati baza kusisikara robona kusisikara nukwingana nabwecho konka aba tukuza kuterera murugomuka manyebero byabo mubaterero bururu deno kutungu entugu kegendo misho nkwenku bireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibuho Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Atina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kenshiko Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi Kibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located